Pemirsa turnamen bulu tangkis skala internasional untuk acara Ajang Indonesia Badminton Festival IBF Warsa Kalitali Selikur kelaksanaan ring Pulau Dewata Bali. Sejroning kewentenan inucap Bandara Ngurah Rai sampun gayang sarana penyokong melarapan jalur khusus majeng pengerau para kontingen atlet Sanepacang Maadu. Heri Ayesikado pinaka General Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Mausang pai ketandane sampun nyagayang jalur khusus genah parkir pesawat A25 nuju akses gate 1C mangde pengerau para pamilet memargi antar. Lianan punika kasiagayang taler genah panureksan oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan inggian antuk nureksain suhu tubuh miwah dokumen perjalanan sepisanan pinaka silih tunggil usaha nambakin panglala COVID-19. Indonesia Badminton Festival puniki kesarengin oleh 24 panegara tur kelaksanaya ngawit tanggal 16 November kantos 5 Desember warsa Kalitali Selikur. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sampun meprakanti sareng bagetiosan pamekasnyane mikam kamin indik pengerau pamilet ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mangdani protokol kesehatan ring masan pandemi COVID-19 sida memargi antar. Napi malih samian kontingen atlet nganggen pesawat charter mabinayan sareng penumpang umum. Heri taler ngewedarang Bandara Ngurah Rai sanepinake silih tunggil genah ngeranjing Pulau Bali state mau paya becik sajroning nambakin panglala COVID-19. Selain saking kahanan pandemi COVID-19 ring Pulau Bali kauningin sampun tedun mangdani kerakse. Napi malih Bali kaanggen genah ngemargiang Indonesia Badminton Festival sane kaaptiang sida nincapang kunjungan pariwisata ring Bali. Sugiatnyana Den Pos Nguningayang.